Бүгін 22 июлда Камчыбек Ташиев Сузак районунун Бозчышкан айылында жаңы салынган турак жайдын ачкычын жергиликтүү тургун Абдували Анапияевке тапшырды. Иш-чарага айыл жашоочулары да катышты. Саламат, кандай жакшысыңар, сол жакшы саламат. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кызсыңар, жакшы турасыңарбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Жакшы, рахмат. Жакшы. Başımdan kalkıp düşmesin canım. Çok. Başımdan kalkıp düşmesin canım. Rahmat. Allah razı olsun kılgan kızım. Allah'tan kaysın. Rahmat. Salamat olun. Rahmat, rahmat. Qanday jaqsыңар, денсаулығыңар жақшымы? Жақшы отырасыңарбы? Den sonunda жақшымы? Merhabalar. Qandaysiz? Yaxshimi? Qay, bu үшін Ayemi, aman dostlar şartda uşuntup жүрөр. Mayli, rahmat. Ben o үй алған адамы киргизбейді ма, киргизбейді? Agar kirgizip koyduk. Kerek endi. Dostum, mına үйün kuluk bolsun. Densolukta ol. Oynap kulüp jör. Mına kızıl kitebi, mına külüçü mına. Ha? Ben harma. Şöyle verip ölsüp, bağaça kalıp olup, oynap kulüp, neveri çevreli ol, oynap kulüp. Biz de pensiye çıkkana gelip çay içip durayım. Mana şu kamçı, banağızga rahmat. Kamçı banağızın umur uzun olsun. İşirliğine yol açık olsun. Köp yaşasın. Ana buna bir sana izni kutlu üye olsun. Bu üyde toylar olsun. Bana çakan ben tış var. Kamçının beni kattaştı sana nasip olsun. Dalım, bismillahirrahmanirrahim. Yüzü kutlu üye olsun. Kırga verin. Kırga verin şimdi. Ana. Buna. Buna. Kırkın. Tamam. Bırak. Da. Karmam. Karmam. Apa siz gelin. Karmam. Kala gelin. Bak. Geleceğim başına. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxşı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Buna. Çakran yaşına kadar büyük olur. Abdüvali'ge ciddi. Ha, bu niye kadar? Oho, bir erkeğe eri olup duruyor. Su var mı? Ha, su var erkeğe buna. Bu, kaçan oynadı böyle, toğunun başına su çıkıp. Ha? Kaçan oynadı böyle değil, toğunun başına su çıkıp, su çıkıp durar buna. Бозчышкан айылынын тургуну Абдували Анапияев. Bir ул, bir кыздын атасы. Ал көп жылдардан бери өз турак жайы жок. Батирден батирге көчүп жашап келген. Муктаждыктан улам классташ досу Камчыбек Ташиевке кайрылган. Камчыбек Кыдыршаевич досунун суранычын кабыл алып, өз каражатына үй куруп берүүнү чечкен. 33 күндүн ичинде заманбап шарттарга жооп берген жаңы үй курулуп бүттү. Бул жакшылык Анапияевдин үй бүлөсүнө чоң кубаныч тартуулап, турмушун жаңы нукка өзгөрттү. Денсаулыктарын берсин, элдин адамы болсун. Аллага миң алга шүгүр. Шунчалык камчы бар экен немекен. Ошого миң марта ыраазыбыз. Элдин атынан баарыбызга ыраазыбыз. Элдерге ушинтип неме кылып атат. Жардам колун сунуп неме кылып жүрдүк. Рахмат ошо камчыга. Бозчышкан айылында төрөлгөнбүз. Ошол жерде окуп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде неме кылабыз. Анан чоңойгондон кийин аягын кылышып Бишкекке барып киши дыйканчылык кылып иштеп келели ошол жакта жүрүп келдик. Бул жерде үй жок беле? Бул жерде үйүм жок болчу. Мен өзүмө шарт кыйыныраак болчу. Себеби бала чакамды багышам, азыркы заманда эми кыйналуураак. Уягына тартсаң биягы жетпей кичине кыйналып калдым. Ошого кайрылдык рахмат. 8-класска чейин бирге окуганбыз. Ошол жерде ойноп жүрүп. 8-класстан кийин Терешке окууга кетти, окуу жайына. Үй тапшыруу учурунда Сузак районунун Барпайыл өкмөтүнө караштуу Бозчышкан айылында бала бакчанын жоктугу көптөн бери көйгөй жаратып келгенин жергиликтүү жашоочулар Камчыбек Ташиевке билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул жана башка айтылган маселелерди тез арада чечүүнү өз колуна алаарын айтып, тийиштүү тараптарга жеринен тапшырма койду. Балдар бакчасынын курулушун тез арада баштоону милдеттендирди. Şu baldarımız bala baksa degen şu kelimler üstünde ifade. Yer var mı? Yer ajatılgan. Qayerda? Nail hökümet bilet. Mektep janında 45 sotuk jeri transformasiya. Qaysi mına mektep janında? Beragın. Şu beragın. Dayal yer taklit terapitken bal. Kelimlerimiz bala baksa olsa tere veririz de. Ildıydağı bala bakçanı başladыңар mı? Başladık. Suroşlu birgide başladık. Ana.
aytip koygula, köprek töregiler. Olaydı, biz sanımız köbeysin. Eli jurtubuzun sanı köbeysin. Şöyle, Kırgız elimiz sanı köbeysin. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.